Lokhulu liyeza namhlanje akusho mina kusho igcwame elisha umthandeni umfoka amanqaleke emva kokuthi ke akhiphe umlayezo ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ethi ucele ke ezasewulisi ezasemdletsheni ke lapha ke ungabalandeli bakhe ke nabathandi bomculo nje kaMaskandi ke uthi khona ke into azanayo mabangalali namhlanje amazwi ke lawo ke abhalwe igcwame elisha umthandeni ke umfoka amanqaleke bafowethu ngicela unibingelela la kwesiqiniseko SA Media baqala ukusijoyina leli khasi ngicela benze ubulungiswa ke bacinezele button ka subscribe ke baphinde ba like lama video ke enginenzela wona futhi ke kubonakala sengazuthi ke kuzoba nezindaba ezimnandi ke ezizoqhathaka ke namhlanje njengoba ke leli qhawe ke likaMaskandi ke elikhulu kangaka ke belikade lilindwe ngamehla abomvu ke ngabalandeli balo ke emva kombiko ke naye ke aseyudlulisile ke inkundleni zokuxhumana ke ukuthi ke na kanjani ke kukhulu kuyeza ke namhlanje ke lapha ke abantu abaningi ke balindele ke album ke mhlawumbe engaba ngeyegcokama ke elisha njengoba ke sezikhona izinsolo zokuthi kungenzeka kulonyaka akhiphe igcokama elisha njengoba bese semjwayele ke ukuthi ukhipha umthandeni ke SK lokho ke khomba ngokusobala ke ukuthi ke kukhona namhlanje abantu okufanele ke bakulindele bafowethu thina ke sisiqiniseko SA Media sifuna ukukuthatha sekubeka njengoba kunjalo asigodli lutho asifihli lutho ngabe kuncane ngabe kukhulu kodwa kungokwakho mbukela zamakhaya nithokozele ke lezi ndaba sinenzela zona ngakhohle ukusubscribe ke niphinde ni like lama video ke esinenzela wona ke niphinde ke lapha ke bafowethu ke ni share mokukhona indlela ukuthi ke ungayishare ke lenkulumo ke kuzisabalale ke kuzo zonke indawo ke enisenzela khona ke siyakubonga kakhulu siyohlezi ke sik appreciate ngaso sonke isikhathi bafethu asiphinde sidibane nje kwezinye ubusuku bube buhle.